Bancop ikum kani kecing elak kai kalong ke besuk. Hendai bancop ikam match perang kasi League T20 cricket kam day. Haduh gadan happy bancop ikani ke tournament. Kakasi Student Union kan penlong ya ke third edition jong kam match perang kasi League T20 cricket tournament araja pusan. Nak bentar ki samlashan rang kasi ke badan sap ikani kecing elak kai cricket. Kecing elak kai kan sedang nadu 8tarik Haduh 8tarik Nohprah araja pusan. Banjo eki form sebagai kecing tip bakam nya pilaban kol ya uni nambah harum kendai R lai not R not south sunlight dan ni kendai pra san riu kendai riu iwei pra hinjong kublai cibun mat caprang keluar kari kerngayo drugs but minat hak sport